Мен хаңала сулугар саска хомур күнү боллам. Бу кемге улустан 6 ол ыты кейхет олорон армия сулуспалы барыктак. Онон военный комиссариат менге хаңаластага делын салалтата төрөпүттерге сулуспаган ырылыбыты чакканан бастакы хомур күнүн терийде. Гульнара Лукманова сюжетыгар. Сааскы хомурден аттамыт тәрәһіңе ыты кестерін төлі барары сылжар түрден армияға тардылар. Бұ бастакы хомуркенне бұ күннерге өссө әбі сүрбе ол сол сабылын инніне баралары күйтілдер. Уапсая мәң хаңаластан 6 ол барықтақ. Уолығы күрәкдағыттан әт хан өттінен әтчіліләқ, өй сана өртінен әрдеттен бәлемнәқ болара әрейділер. Боларын күрдік олаттар анал бұрастыры оны психологическай тұргутуға ахан армия кеккетері үктенен аяннатылар. Биһиги дойду бутуттан барар оголор үчөйдик сулуспалырлар. Сулуспалыр болан отоманна военный частырыттан, республиканский военкоматтан, опсенен бу бетиярымия манна күрес бежайгаттан бу биги военкоматтан индике хиджарнан биги киен туттабыт, вонна оголор бут отон онна тиеннер белен дойдуларын төһәм бербеттеринен. Bilengi kemge олаттар армияға сулуспалыр иннике олохторгар үлаға киреге тухалақ боларын бәкке билеллер. Бу хамурга майаттан сылжар Константин Старостин, она транспортный техникум 2 скурун студиона Роберт Избеков лоп курдук команан армияға яннар тураллар. Армия жеңер тухалақ баажа. Үлаға кирерге дейін. Ол хинта келем брамында шүйрінем демен әрді бен бардым. Это сухопутные войска анатылар. Да білуін она. Қаз бирди эрки армияға сулуспалан ие дойдутун иннигер ытык иехин честяхтик толорора иннике ологор улахан суалталах. Гульнара Лукманова, Вячеслав Санников, Николай Афанасьев, Саха телевидениете, Мяханлас.